Bismillahirrahmanirrahim. Ikate ri sesena umma isilanga jai sikali tena na neseng ya mi antu agamana. Bahkan biasa nia umma isilan ni kutaan yang apa rukuna agamata ya mintu rukuna isilanga. Jai tongi tena na naba jawabanna arga tena na baji jawabanna ni annaba tapi jangan salaya apalagi punna ni berhadap kamu siaga mangeri panggokanna. Contohnya ya anjani kanaya rukun isilanga ia miantu baji nisen angkanaya 5. Angkanaya 5 rukun isilanga. Tapi jaya tena ngiseng angkanaya rukun paling lumpua ia mintu rukun isilanga ia miantu syahadatan. Iya. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Iya. Disaksikan itena maraing akulen isomban nabaya pasangalinna karena Allah subhanahu wa ta'ala jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia miantu ia utusanna karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah andri nian rukun makasere lagi na jai tena nangising. Iya. Batuan na tena nanesingi, tena nanagaw kang iparintana, tena nanaliliang ipapisangkan. Nanna pun na tena na baji, kama baji nisen ang kanaya an la ilaha illallah ni rukun na iya miantu makasere tena ninyomba mangir marangan Allah ta'ala menjubatuan la ilaha. Ya. Dipelak ngasing yun isumbaya pasangalinna karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibadaya marangan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah pasangalinna Allah ta'ala. Pasangalinna Allah ta'ala. Jarianne ma'anana kandunganna la ilaha illallah tena nanesingi tena nanagaukangi tena nanililiangi punalarangan. Iya. Jadi batuan nanjo illallah ya mentu ni tetapkangi ni yakini angkanaya ya anni yang asing ibadaya sambayan ta puasa ta zakat ta segambar nganaya untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala bawang batuanna diniakangi solanna anggap pajabawang pahala batu risesena karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanne rukung isilangan ni makasiria pun na tena nanisingi. Iya tena nisimbaji ki tena nego kami parintana tena nanilingi papesangkana rukung marayangnya tena na asa tena na tarima Allah ta'ala. Ya rukung makaroya ka masambayang. Ya ajaka ka puasai saganai ka aji tena na tarima karena Allah subhanahu wa ta'ala. Punna tena na baji anne rukkum maka siria dasi nadasi nana sari karang Allah subhanahu wa ta'ala yamiantu papi jojo solanna nanisim baji ki anne yamiantu syahadat la ilaha illallah siaga syahadana ya syahadat Muhammad Rasulullah angkana Muhammad utusanna karang Allah subhanahu wa ta'ala.